आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन पाउ पाजेरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर ngasi khongjom numit palan pangthokani Arunachal Pradesh ki ngamkhai saruk singda 4G mobile connectivity phanganabagi damak kendra nangarang network tower chani yankhai hen yongkhre amasung ISRO nangarang Andhra Pradesh ki Sriharikota da laiba Satish Dhawan Space Center dagi Singapore ki satellite ani puba polar satellite launch vehicle C-55 mai pakna kaphat khre Manipur ngasi khongjom numit palan pangthokani mapung owe thoram Rajya Sarkar na silduna Thobal jila gi khongjom da leiba kheba ching da pangthokani thoram duda Rajyapal Anushya Uike amasung Mukhyamantri Nongthombam Biren na lusingduna miyamna khongjom war memorial da laisu katuna khongjom landa maraibak majati gi damak thawai na pontha oikhiba athauba sing adu ikai khumna ba utkani khongjom turel da athauba sing adu gi mafam da tarpan sukatkani Thauramasi miyam na saruk yabang ngamna bagi damak Rajya ki transport vibhagna Imphal ki tongan ba mafam mari dagi bus sing selhalli Imphal ki moyang khomda leiba MST complex tagina haujik ayuk pung 8:09 phawba khongjom gi damak gari chen gani Numidasi ka mari lainana Rajyapal Anushya Uike Mukhyamantri Nongthombam Biren Mantri Singh MLA Singh Rajniti Dol Singh amadi lup kayana miyam da yaipa paujel piri maki paujel da Rajyapal na hai Numidasina lakpada ikoi masel gi marakta khenaba kaya thadok na duna amuk hanna kathok pagaloinana laibak asibu sengbat sagat pada chauna thodang lominarasi lamdamasida santi tangdu leitaba amadi chakhot paporak na bagi damak punna thabak tawminarasi hainasu Rajyapal na mahaki paujel da hairi Maki paujel da Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hai apunba Manipur amagi damak aikoi punna lepmina duna aikoi na mayok nariba khunai gi samasya kaya ase kokhanaba punna thabak tawminarasi None District Headquarters ki Longmai Part 3 da Environment and Climate Change amasung Sustainable Development ki matangda awareness kam consultative meeting ama ngarang pangthokre awareness camp aduda All Tribal Lawyer Association ki General Secretary Advocate Khaltar Khapa District Bar Association Tamenglong ki Vice President Advocate Daniel Kamsong Manipur High Court ki Advocate KC Presen amasung Environmentalist Gaithuilong Riangmaina Resource Person sing oina tongan bahiram da wangangki Manipur Police Commando na thasi kunma thoida Imphal gi Wahengbam laikai parking manak tagi miyoi ama heroin ni singnaba powder gram sam humpuga konana fare mangna polam singadu sapon cap mari da haptuna Maruti van amada purambani Pharaba miyoi amadi polam singadu City Police ta sinakre Manipur ngarang COVID ki anoba case ahum thengnaki Rajya ki COVID-19 Command Control Room gi chero lamana hai ngarang punna sample tara manga test tawbada miyoi ahum positive oiba thengnaki bani makoi singadu amana Kangpokpi jila dagini aduga atopa ni aduna Imphal East jila dagini haujik Rajya sida COVID ki active case tara mathoi leiri maraga sida Rajya sida haujik phawbada punna COVID ki vaccine dose lakh 13,000 sup sama sumna manga kapkre Masigi manungda ahanba dose da lakh 13,000 samri humbudra aduga anisuba dose dana lakh 13,000 sani taramapal ni precaution dose na lakh 2,000 samri kapkre Rajya gi Kangpokpi Forest Division amadi Manipur University gi Forestry and Environmental Science ani na punna sinduna Kauburu Singhi Ecology kahendana thambagi matangda consultative workshop ama ngarang Mantri Pukhida leiba IIIT da pangthokre Kauburu Singhi Ecology gi phipam kahendana thamnaba action plan ama semnabagi pandamda workshop adu pangthokpani Rajya ki Forest Vibhag ki staff sing Manipur University ki mahiroi sing Civil Society Organization sing amadi Village Authority ki mihut sing media ki miyoi na sing bana saruk yakiba workshop aduda akhang ahi kayana wangangki Pradhan Mantri Narendra Modi na tha khuding aroiba nongaijing numita Akashbani gi thongda sandokpa mahaki pungning gi wa man ki bat thoram tha si kuntrada chama suba tangkak yauragani Thauramasi lisingani tara marigi October 3 da hawdokhibani haujik phawbada tangkak 34 sandokre
ꯆꯥꯝꯃꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯏꯪ 2012ꯒꯤ ꯖꯨꯟ 18ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ हिदाक ओइना सिजनब याबा मना मसिंगी मतंगदा असुमना पनखी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है। ताबिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी। अरुणाचल प्रदेश की ngomkhai saruk singda 4G mobile connectivity phanganabagi damak kendra ngarang network tower chani yankhai hen yongkhre ngarang yungliba tower chani yankhai mari asina raija du ki manung hunjinba khulsingda 4G phangangani 4G phanganduna laibak asina निंखात तमलबा मतुंगदगी हौजिक फावबदा मोबाइल कनेक्टिविटी फंगद्रिबा मफम कया यावना खुल 453 डिजिटल कनेक्टिविटी फंगनगनी सर्विस असिना पुन्ना सब्सक्राइबर लिसिंग हुमुद्रा हेनबदा कानाबा फंगनगनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खुतांगदा न्यू दिल्ली दंगरंग मोबाइल टावर सिंग अदु लॉन्च तौरबा मतुंगदा पौमिसिंग द वांगांगबदा केंद्र की कम्युनिकेशंस मंत्री अश्विनी वैष्णवना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अवांग नोंपोक लमदम चौखट हन्नबा होनबदा कनबा मियंग चंगली अमसुंग लम असिदा थांजिनबा खुंथांग अमा ओइना अरुणाचल प्रदेश की ngomkhai paringda leiba khulsingda 4G gi mobile tower sing adu yungbani thauramduda kendra gi ain mantri किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खंडू न सिंहबसु सरुक याखी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो नंगरंग आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटादा लेबा सतीश धावन स्पेस सेंटर दगी सिंगापुर की सैटेलाइट अनी पुबा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 माई पाकना काफतख्रे PSLV C-55 असी इसरो की कमर्शियल आर्म अमा ओइरिबा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड न काफतपा डेडिकेटेड कमर्शियल PSLV मिशन अमनी ट्विटर द थागत पवारल इसरो न हाई व्हीकल असिना सिंगापुर की टूलियोस टूबू प्राइमरी सैटेलाइट ओइना अदुगा लुमेलाइट 4 बुना को पैसेंजर सैटेलाइट ओइना किलोमीटर 940 की ऑर्बिटा थमखी ngasi phomba pausi singi maroiba pausingi damak Shalini Wahengbam leire Shalini Thagachari Washington Idul Fitr gi ngarang suti oikibana ngasi pauche ayamba phongnadre ngasi asi nomaijing numit oibana Churanchandpur natana atei chingi jila singi pauche singsu phongnadre Chuchampur da phongba Masauna Tharda All Tribal Students Union Manipur atsumna मखोगी दाबी तक्सिंदुना हयेंग पुंग 12 गी मणिपुर बन लाउथोखिबगी पाव अहान बा हेडलाइन तौरी मणिपुर पुलिसना PLA गी मियोय अनि फारे हाइबा पावसु पाउचे असिगी हेडलाइन दा मरु ओइबा पाव ओइना फोंगली जिला असिदा फोंगबा अतोपा पाउचे निसिन थुहिलतु दसु हयेंग अत्सुमना पुंग 12 मणिपुर बन कौबगी वाफम अहान बा हेडलाइन तौदुना फोंगली वाशिंगटन थागचरी शालिनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना मणिपुर ngasi khongjom numit palan pangthokani अरुणाचल प्रदेश के ngomkhai gi saruksinda 4G mobile connectivity phanganabagi damak kendra nangarang network tower chani yankhai hen yongkhre amasung इसरो नंगरंग आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा दा लेबा सतीश धावन स्पेस सेंटर दगी सिंगापुर की सैटेलाइट अनी पुबा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 माई पाकना काफतख्रे पाउ लुइजरे